ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Uba Kastarbok Kharbuli, uba syong basa Sohryngkham lulong, uba don ka jingduna ha ka bor perkhat ulaja nala yeng Naduh ka sitarek unai wieng arjar arpsau. Udeiru uba don jingduna ha ka bor yoi. Na kaliang kitara yeng ngi kerpat ya kipaj ba balada ki yoi sobha banpun hagini ginambar. Prasan nyosan iwei, saw arsan ar. Kendai lain riu ar nyo, not pra riu iwei. Prah nhau lai vei not ar nhau not saw.